Acara ini disponsori oleh Pamirsa sasih kaun ngelintangin wewengkon Kabupaten Karangasem. Nampenin kahanan inucap Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karangasem nguduhang majeng krama mangde setata waspada ring pengrauh bencana alam. Kalak BPBD Karangasem ide bagus Ketut Arimbawu Mausang, anut saking gatre bidang data dan informasi BBMKG wilayah 3 Denpasar, kauningin kahanane mangkin sampun ngawet ngerajeng sase kauntreng Bali sisi tengah, kangin miwah kelod. Lianan punika talar medue potensi angin baret. Sanerau saking sisi kangin, kelod kanginan antuk 6 kantos petang dasa kilometer pemarkirnya ne ajam. Raris antuk tegah ombak ring pesisi Kaje Bali, mekatah tengan kantos kali meter. Ring pesisi Klod Bali mekatah asiki tengah kantos 5 meter. Raris sisi selat Bali mekatah siki kantos petang meter, sahe ring selat Lombok mekatah siki kantos petang meter. Arimbawu ngawohin nampenin pikobat inucap, baik ketandane nguduhang majeng krame mangdenin capang rasa waspada, tur yatne nampenin pengerau bencana alam mekadi belabar banjir, embengan doye, tanah embet miwah taru runtuh. Krama keuduhang nureksain malih pelemahan ringgo widangan ipun, sani medue potensi bencana alam. Punika talar ritatkala melalungan krama mangdane tragie, sekadi nureksain malih pelinggian ipun, nenten nampenin genah-genah sani medue potensi bencana. Asa punika talar majeng krama sani ngewigunayang jasa transportasi laut, bendege, wisata bahari, tur krama sani mepari krama ring widangan pesisi, mangde waspada potensi ombak ageng antuk tegah kali meter. Krama kaptiang setata waspada ring pengerau potensi bencana alam napi malih sasih nenten jantan sekadi bangkin. Bali Pos Nguningayang.